U Guči je održan 59. sabor trubača koji je posjetio predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. On je ispred spomenika trubaču poručio da Srbija mora da poštuje svoju tradiciju, srpsko kolo i trubu. Ovo je 59. sabor trubača u Guči i Srbija mora da poštuje tu srpsku tradiciju i ono što se zove srpsko kolo. Ako je UNESCO priznao srpsko kolo kao nematerijalnu kulturnu baštinu, onda svi mi u Srbiji moramo da priznamo srpsko kolo. Bez trube nema veselja u Srbiji. I kad se dete rodi i kad su krštenja u crkvi, srpska truba razveseli Srbina. Srpska truba se koristila za vreme rata i sa srpskom trubom su Srbi branili srpska ognjišta. Da se više nikada ne zarati i da trubu koristimo samo u veselju. 1, 2, 3 i... Ovo je Srbija, ljudi. Idemo sa Ovčara i Kablara. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma je prošetao ulicama Guče, pozdravljen od prisutnih na saboru, a većina njih je poželjela i fotografisanje sa Markovićem za uspomenu.